زبان آموزان عزیز. خب ما یک چند ویدیو کردیم باید با کار در انگلیا و آموزش زبان انگلیسی. خب بسیارها سوال نوشتن درباره انگلیا و درباره کار در انگلیا و درباره آموزش زبان انگلیسی. خب در کامنتری ما تا اندازه به آنها جواب دادیم. خب اگر سوال باشد شما میتونید سوال خود را نویسید. خب تا قدر امکان با شما جواب میدیم. خب اکثریت درباره کار در انگلیا پرسیدن. خب شما میتونید سوال نویسید، ما تا قدر امکان با سوال جواب میدیم. پیش بیرد. خب چت سلام علیکم برادر. و علیکم السلام برادر. کارو خوب است؟ همتون نقص. خب اکثریت آدمان درباره پاسپورت چی سوال دارن، یعنی پاسپورت توجیهشون را چی نظر دارن. خب پاسپورت فقط تنها در ویزاوی سنتر میپرسن برای ویزا گرفتن. خب در اکثریت چی پاسپورت نمیپرسن، پاسپورت توجیهی. نگه در بعضی آدمان پاسپورت میپرسن. خب اگر پاسپورت شما سروکش گذشته باشد بتونید سوال گیرید اگر در حالت پرسیدن رو میدید. خب باز چی سوال دادن؟ خب سوال دادن که از چند سال تا چند سال میتونه رود. خب از 18 ساله تا 50 ساله میتونن اومده کار کنن. خب اگر سوال باشه مرحمت نویسید تا قدر امکان. و شما اگر سوال داشته باشید درباره آموختن زبان انگلیسی ما هم جواب میدهیم. خب بخشن سوال ها من جواب میدم. خب باز سوال داده بودن که خب کار چقدر است در آنجا، آسان است یا خیلی؟ خب کار در آنجا هم کارهای آسان است هم کارهای قین است. این وابسته به همون فیرمی که شما رو چی میفرستانن یا وابسته به همون فیرم است. خب اون فیرم میتواند هم کاری آسان داشته باشد هم کاری قین داشته باشد. خب ببینیم که نماش سوال نویسته بود. خب چه خیلی بیم از کجا چند پول لازم؟ خب برادر عزیز شما همون کمپانی اگری یا که من سیلکش رو در اپسانی مانده هم همون اپسان اقتید دارید. خب همون چی میدارید همون چی است 12 پونت است، 12 شک است. همون 12 شک پر میکنید. خب در شک 12 همون نسودی مستی میسورافکا زگرام رو چی میکنید زگروزید میکنید. خب و بعد اون درآمد اینترویو زکات میکنید. شما زنگ میزنن همین و بعد از اون گفتن میگیرن. وقتی که شما انتخاب کردن بعد شما گفتن میگیرن که چیکار کن همش توسط پشت الکترونی. خب آبشیر از خود پرسیدن. آب از خود همین تگی 75,000 روبل رسول میبرد. خب با چی سال دادند؟ خب اینجا افتاب شد. حاضر سوال خانم. خب السلام علیکم اگر پاسپورت توجیهی باشه کپی یا سردش نشون میشود؟ خب بله میشود. شما همون پاسپورت توجیهیتان رو کپی کنید که اگر اصلش باشه با هم چی است خوب است. خب باز یک بار دیگر میگم که پاسپورت توجیهی تنها در ویزاوی سنتر برای همون ویزا گرفتن میپرسن. خب هایان در بعضی بچه‌ها میپرسن در بعضی بچه‌ها نمیپرسن. خب چی بدیم؟
خب айни ҳол шумо дар кор доред. мо айни ҳол дар шаҳри Херефорд дар наздики Лондон ҳастем бародар. خب اینجا آفتاب است همین حساب ناقدر خوب دیده می شود. خب با چه سال است؟ خوش شما چیکار میکنید انگلیا با؟ خب ما در انگلیا وقتی که همون فرمی همون کمپانی اگری کارگر جان کرده با انگلیا در فرماها میفرستاند. در اینجا اصلا کارهای چی موجود است؟ کارهای همین میوه چینی سبز و خاص کارهای فقط چی گم کارهای فقط دهقانی دارد. اکنون نه با مثل خودم اینجا دیگر کاراش کلا فرق دارد. خب thank you very much Sejan. I'm good. Yes, I have just started my work. I appreciate you. And how are you? And how is your study? Is everything okay? خب اولیک چند ای؟ خب برادر مسئله اولیکش چند بولای؟ اولیک یک ساعتی کارش هشو از 91 فونت استرلینگ. خب این بازار چی برو گردونید قریب 8,500 هم خیلی میشد. با همین یک خبر ما فهمیدیم که بعد 2 ماه با ساعتی کاری 9,50 فونت استرلینگ میکنن. در یک روز 8 ساعتی کاری دارد برادری عزیز. خب اینجا آفتاب است. از همین حساب خوب نبینم. من در راسته چخیر در سایت دارایم. خب برادر عزیز شما همون سایت آگری دارید. سایت آگری من چی سرکشو در اپیسان موندگی در اینستاگرامش چی کنید رابطه با آنگلی نویسید. اونجا اون سرکشو در اونجا موندگی میتونید اونجا هم کتی دارید. خب و همونجا دارید همون شکاش رو پر کنید برادر عزیز. باز بیدم هیچ آفتاب است. با چه سوال است؟ باز یک میدید چند ساله کار کنی ممکن. خب نه اینجا ویزی شما با 6 ماه ویزی میتین. سیزنال ورک 6 ماه ویزی میتین. خب کنم مسئله چی در اینجا استفادهشون مثال یا ویزی پردلی کردنش این اکنون وابسته به خود شخص است. خب اینجا آفتاب است. خب we can see snow. در اینجا برف دیدن برف نیست همون در جای ما ممکن در شتلند در ویلز در آنجا ممکن باشه برادر عزیز. ساعت 4 میبینه. خب هوا گرمه. خب باشه گفت السلام علیکم. شما برای اگه رفتن کدام برای آمدن برای گفتم که همون سایت آگری دارید. شما تنها همون کمپانی آگری خدمات میتوانید. خب اونا شما رو ویزا تیار میکنند. خب اولی که گفتم سوال من در راسته طولی 10 سال автокраш стаж دارم. در هست در این خصوصی من. خب خب برادر عزیز وقتی که شما مثلا در همین اختصاص خوش باشه در اینجا میتونید آماده یگان مربوطات لیفته همین در روی همین اختصاصتون کار کنید. السلام علیکم الله و برکاته. 40% نیکی ویزا گرفت بود میشه. شما کدوم 40% نیخته شما ویزا گرفتید؟ فقط مو کمپانی آگری خب ممکنه با بعضی چی اجنس ها باشند نه که چی است. کمپانی آگری اساساً چی میکند کار میبرد. خب گفتم برادر ویزا توریستی خیلی رویم کار کردن نمیتونیم. خب بله ویزا خیلی میتونید کار کنید آماده کار کنید ویزا توریستی خیلی نه که اگر در حالتی مثال یکم چی اگر در اینجا یکم
нелегал ягон кори одам агар ягон кори ғайри қонунӣ кунад баъд одамро чи медорину савол мекунад ки атак инҷа чи аст мелусо шо ба мисли раста нестан ки ҳасри қадам чӣ кунад дар инҷо куллан дигар хел аст система коршон шумо метавонед чӣ қисми бед кор кунед не ки бо эҳтиёт кардан лозим аст. خب چند سوم متأخر صلاح‌الدین بابا وزیر حکومت Welcome to St. Martin's display car park. اینجا парковка ماشین میگه. خب چند سوم متأخر سوال نفهمیدم کجا چند سوم متر برای ویزا گرفتن یا اولیکاش خوش‌تر نمیشه چه میدیم. خب باشه سلام علیکم زبان روسی رو خیلی بد میدونم آیا میدونم قبول کرده باشم. خب مسئله زبان خب گوش کنید کمپانی اگری آدمان رو جمع کرده میفرستاند اما در طلباتش تنها دانستن زبان روسی حتمی است چون که اونا شما وقتی در اینترویو صحبت میکنن سوال و جواب میکنن و شما اکتیو جواب دهید. انگلیسی در طلبات اونها مهم نیست نه که دانش بسیار برتریت و پلوس‌ها دارد نه که اگر زبان روسی رو ندانید قبول کردنش امکان پذیر است برادر. خب агентство کاتبای هم فیلمی اگر خطی علاقه داشته. خب شما میتونید پیغام خود همون چقدر اگر ویزا گرفتن خواهید پیغام خود همون کمپانی اگر چونه سوال جواب کنید. خب وقتی بیکاری یگان طرف تماشا رفتن میشود. Yes, John, sure, yeah, so on Saturday and Sunday, so everybody are free and they call and they can work and they go to city. It means they are free. Yes, sure, and they go and they can go everywhere. In London, in Liverpool, in Manchester, in Zurich, in everywhere they can go and see an interesting and sightseeing. Yes, you know, here is free. Nobody will punish you, so here is free. So it's free here, and you can do what you want, and you can go to work. And so if you want, you can go to work. But if you don't work, it means so you can't go. ولی رفتن میتوانید. خب تلفن شما چخیل یفتا صحبت کنم من از شهر یکترینبورگ چخیل روم. خب اون تلفن من در همون توی ویدیویی که در آخرون در بوری انگلیس میسپیم در همونجا پرسیدم. خب اگر شما در یکترینبورگ باشید چی است офисашон дар ҳамонҷо аст. улица Давролюбова, этажи сеюм ба. хуб ай то рафтан чанд вақт мерава. хуб ин вобаста ба шумо аст. ҳозир ки сайдашон бисёр загрузӣ бисёр одам сурус аст. агар шумо ҳамон чи интервюя гиред баландаш ҳамин хоб 1 моҳ то 1.5 моҳ шумо метавонед визи худро гиред ва бед. хоб салом бародар, чанд сум расо мешавад аз Россия рафтан? ман паспорт Россия дорам. ҷавоб те бародарҷон. окей бародари азиз, шумо агар паспорт дошта бошед хуб аст. хоб бинед шумо рафта метавонед фақат ҳамон сайди агри дурумота ҳамон 12 ҳамон шага ҳамон бланкеша пур кунед фирсонед. оно шумои занг зананд ҳамаша ба гуфтан мегиранд. шумо ҳамаш тавассути почта мешавад. барои ҳамин ба ҳамин шумо тавсия дода мешавад ки чи бародарони азиз як почте кушоед ки кодаш паролашу донед, чунки ҳамон почта то ҳамин англия омодан ва баъди он ҳам лозим мешавад. барои ин ки ҳамин корҳо бе ягон таъсир
ҳамаш тавассути пошта мешавад. хоб бояд омода метавонем бародари азиз. ҳамон компания Agridroid инстаграмаш работа бо англи мевисиги ёки дар ссилкааш дар описани ҳамин видеои ки мо якум карудем дар бораи Англия дар онҷо ҳаст. хоб ака номерота нависон гап занем. хоб номери ман 92 83 34 37. аз Москва чихел баравем бародари азиз. хоб шумо сайти Agridroid компания Agri хоб дар ҳамон ҷо 12 шагро пур кунед, ҳамон ҳуҷдошро тайёр кунед. бояд пур кардани бланка осон, ҳамон ном, фамилия, дани, куҷо мери, аз кадом моҳ корро сар мекунӣ ва то кадом моҳ мери, ҳамаш ҳамонҷо менависед. хоб баъд аз он сурат закрӯзӣ мекунед, месудии мости, медсправка. хоб хулас ҳамон аввал 12 шагро пур кунед. хоб масъалаи овликаши гуфтам, бояд як бор мегӯям, овликаш 1 соати кориш 891 фунт стерлинг. як рӯз 8 соат боло кор мекунед. бале аз Москва рафта мешавад. агар дар акай дар ситорам ҳаста. хоб бале дар як моҳ чанд рӯзи корӣ дорад. бинед ин фермаҳо ҳар хел аст. мисол баъзе фермаҳо ҳаст ки рӯзи шанбе кор мекунанд, баъзе фермаҳо ҳаст ки рӯзи шанбе кор намекунанд. хоб дар як ҳафта агар ё 5 ё 6 рӯз кор мекунед дар як ҳафта сеҷон. хоб раҳмат бародари азиз, мо барои чӣ ин видео кардем? мо барои чӣ дар бораи ҳамин Англия маълумот додем? бародари азиз, ин канали мо аслан канали омӯзиши омӯхтани забони англисӣ аст. хоб мо мақсади мо дар он аст ки бигзор мо ҳама зарурияти омӯхтани забонро ҳис кунем. бо ҳамин мақсад мо дар бораи кор дар Англия маълумот додем. хоб ҳозир радарҷон чанд сум расход мешавад? 30,000 40,000 расход мешавад. хоб таги 75,000 бародари азиз расход мешавад. хоб адреси Екатеринбург як бор дигар фаҳмо. хоб дар Екатеринбург шумо не ки вай 12 шага онлайн пур мекунед. хоб манаш як бор мегӯям. хоб адресаш дар Екатеринбург улица Добролюбова 3. хоб раҳмат бародари азиз, раҳмат. хоб несудии мости гирем ё не? бале ҳатман несудии мости лозим аст бародари азиз, чунки биён намешавад. несудии мости ҳамаи ҳуҷҷатҳои дар формати PDF карда, тарзи электроник карда аз телефон ё аз компютер гирифтан лозим. хоб не ва Санкт-Петербург шумо ҳамаша онлайн пур мекунед. шумо хестед ба Екатеринбург наравед, шумо аввал онлайн пур кунед. шумои занг мезананд, агар шумо интихоб кардан ба шумои силка мефиристонанд аз поштатон. шумо медоред силка соат ва санӣ рафтан ба Екатеринбург интихоб мекунед. шумо ҳамин хестед наравед Екатеринбург. хоб бародари азиз, шумо анкети худатон пур кунед беҳтар аст, чунки дар вақти саволу ҷавоб кардан шумо мепурсанд ки дар кадом шагаш чӣ нависти. хоб хубтар аст ки худатон пур кунед. бале баъзе шахсоне ҳастанд ки анкети пур мекунанд ва сум мегиранд, посредники хизмат мекунанд. хоб салом, зинда бошед дӯстон. Тhank you, раҳмат бародари азиз.
Мистер Саидҷон, дар Россия документация соз боша дар кор. Бале, шумо бояд дар Россия қарор дошта бошед ва қонунӣ кор кунед, яъне патент дошта бошед ё ки вид на жительство ё паспорт дошта бошед. Агар патент нашад, хоб паспорти тоҷикӣ, хоб паспорти тоҷикӣ ман аввал гуфтам, паспорти тоҷикӣ агар срокаш гузашта бошад, хоб шумо паспортро сабои биёред. Паспорт танҳо дар вақти гирифтани виза дар визавой центр дар Москва чӣ лозим мешавад. ҳавиам дар баъзе одамҳо паспорт мепурсанд, дар баъзе одамҳо намепурсанд. хоб агар бошад хубаш копияш гиред ё худашро сабой кунед, хоб хуб аст. خب پس بهادر thank you bro and how are you چه خیلی کارو خوب سلامتون نقص قزاقستان رفتم میشه سمیر احمدو بله برادر عزیز شما از قزاقستان هم چی میتوانید نه که به شرطی که شما از روسیه باشید و قانونی کار کرده ایسا باشید برادر عزیز. شما ویزا شما همه سوالا جفتیم. خب شما از خودی قزاقستان اگر باشید، اگر در همونجا خب ایستاده بلانکی پر کنید و ولی در وقتی که شما را انتخاب کردن شما خیلی باید با یکترینبورگ بیاید و شما باید در اونجا قانونی باشید برادر عزیز. زیر خب اوکی تمام دادی کام میزنی خش نمیفهمم بیا ما بگم نه بیا thank you bro همش میفهمم حالا این صخره نمیشه صخره نمیشه اوکی میشه بعد گوی که تقدیرتون میبینی که جو میگه تقدیرتون نگفتم من خب جای ما دیگه میمونیم بتونیم آخری مرد چی سواد میتی پدر چه کنیم سپید کردم شوشیم برادر عزیز اکنون در این حالت شما باید هرچی زودتر چیز سپرید و قبول شوید که شما رو تا همون مهلتی بول شدنی پتن شما باید وی رو گیرید ویزا رو گیرید. اگر همون در وقت اینترویو در وقت صحبت کردن همون پتن شما چی پرسان میشن که آیا شما در اونجا قانونی قرار دارید یا نه. مقصد همین است. خب ببینید اگر هر چیز زودتر خب سپورید اثبات کنید شما میتونید چی کنید. خب همون طرز PDF فهمونید. خب PDF همون необходимости справки необходимости копия загранпаспорт ва медсправки ҳамино формати PDF кунед. он вақте сохранение мекунед формати PDF кунед. метро мегирем. خب боз як роҳашро мегӯям. агар шумо чӣ кунед аз Play Market PDF сканер аз кичак кунед ҳамон ҳуҷҷатҳоро сурат гиред вақти сохранӣ кардан ҳамонҷо худаш мебурад формати PDF мегӯяд сохранӣ мекунед. شناسی مهنو آرام برادر عزیز خوب و شکرانه الله لایک بجی لایک ای بچه‌ها میشناسید تو سلام علیکم با مردم جی اشعری خیرفات خیرفات خوب اوزیر چی بود خب من روسیه خوب من روسی رو خوب نمیدونم میتونم با انگلیسی رو در درجه میانه گفتن رو قبول کنم. همین انگلیسی رو نمیشه. آقای عزیز زبان روسی دانستن نداره که حتمی در وقتی سبیسینی گذاری. بله بله. یعنی در وقتی وای. پلیز در برای اونجاست که خون که اتویته. اومده. خون اتویته. با نبروریش نشون میده. گاو زنی برادر بوی واپس اونا جواب میده.
خوشو جواب ده این جواب ده ها این خیلی روکه این خیلی از من Kişi de mi bırak komentari? Ana Bruno. بس Ana Bruno. Salam aleyküm. Aleyküm assalom ba mardumi Tojik. Ay Tojikiston variant omadan hasmi. Ay Tojikiston faqat metone ki zayafka partiye bacho. Mo katemi akar چی داریم گلچینی در گلچینی کارو هر خیلی بچه نصیب تقدیرم زویسید میکنه برای که بچه اومدگن جای ساز اقلدگن اما 20 کس اومدیم نما دو کس در جو 8 ساعتی کار کرده است 9 ساعتی کار کرده است این سه بچه دیگه من 7 ساعتی 6 ساعتی کار کرده است هر خیلی odamı harika korkad isteyanda. Yakın Bospor'u rafta metone, çiba nametone. Yakın bor ay Tojikiston be Rusya rafta nameshavad. Rusya faqat miyoyi ay shahri Yekaterinburg ozi naqstar da raftan. Osonta. Ay Rusya depot boshed nameshavad Rusya omada. Lekin metoned ki Qozog'iston через diga kantora biyoyed. شدیا خدا جواب ما دیم میگم خدا جواب که میگه تو گپ زدن نمیتونی بخشی برادر عزیز من همینجا برای برادر انگلیسی لازم بود حالا کمتر یاردم دادیم چی برای انگلیسیش خب کجا میدیم اگر سراز از ترکستان برسه بشه رفته نمیشه رفته برادر عزیز خب من بس تلفن شده نمیدونم چی میشه از یک میلیون من سوال برورم اوکی خب سوال ای تاجیکستان بودن دپورت از روسیه شما چه کار رفتگی اتی دادی ها نه این کنسولتاسیا توجیکی میگه تو قبول کردی منو او خام تلفن قطع کنید او از یک میلیون Okay. Please tell him Okay. when battery 100% charge, Okay. no charge after. After there, okay. Yes. Yes, I got it. Thank you. Okay. Yes. Long. And For a long time. not for a long time. And I خلاص کی وقتی که No charge always. No. Yeah, thank you. Sometime okay, emergency okay, but not all the time. Okay. And use the good charger. Original. Thank you very much. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Take care. And you got the warranty anyway. Don't worry. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Jazakallah. Thank you so much. Thank you. Thank you. See you. Thank you, brother. Thank you. Take care. Okay. Bye. خب بخشی برادران عزیز همینجا کم در یک برای برادر در انگلیسی کم در یوران بودیم خب باز سوالات جا میدیم ای تاجیکستان واریانتی عملا نفهمیدم سوال نه شما در تاجیکستان واریانتی آماده نیست شما باید روسیه باشید برادر عزیز خب قانونی گردن در روسیه قرار داشته باشه شما باید در روسیه قرار داشته باشید و لگال باشید یعنی قانونی باشید پاتنت داشته باشید پیش بچه‌ها به پاتنت بود توضیح از سبب آدم بسیار شدنش با پاتنت شدگی آدمایی که شهر یکترینبورگ در زندگی میکنن و یا آسان‌تر بله چه دیگه شهرها بودن
برای همه کار بود نقل میکنم بچه ها وقتی او کسنو میره نمو در 1 هفته اومد بچه ها در نی بچه همراه مونده در 3 ماه در یکترینبورگ بود زد کده 6 سوال دیگر بریم من نشانتی من شش بار سوال خونه برادر نمره واتساپ میگم 92 830 34 37 برادرم همش میستم خب همش میستم سوالات بیت خب باز چه سوال است چند ماه من مسکودا بودم شما همش یک سوال داره من گفت زنم با اون سوال از نه سوال خب چند ماه من مسکودا بودم لازم شما همون پاترن دوش باشه شد خب سلام علیکم و علیکم السلام نمبر واتساپ باز جواب میگم 92 830 34 37 دوست شد مسکودا به پاترن رفته میتونم خب نه برادر عزیز شما نمیتونید چون که در اونجا قانونی بدون شما رو در وقت صحبت کردن چی میپرسن خب ای تاجیکستان انکت را پر کنید بعد روسیه روی میشود همین کارا چی ای تاجیکستان انکت پر کنید بعد پر میکنیم برادرم اطفال میته برای که اینم یک معلومات خوب هم میدوند بخفش من خیلی میدم خب بچو همه همتون کدام اومدنی باشه کو ای تاجیکستان میگه ای روسیه میگه وقتی ای تاجیکستان باشه نگه که در تاجیکستانه نمره روسیه کتی رجیستراسیا کنه چیتون نمره تلفنتون نگه که در تاجیکستان قرار داره بگه که در شهر روسیه قرار داره همه شما دا یا پلوس میشه دا وقتی که شما رو با یکترینبورگ دعوت میکنن شما باید همون سنه خسته با چی بید با یکترینبورگ برای در اینجا باز پاتین هم میپرسن در وقت صحبت کردن در وقت همون اینترویو کردن چی میپرسن پاتین میپرسن اون پاتین در وقت همون اونا چی در واتساپ زنگ میزنن اون در واتساپ یا صورت پاتین صورت میپرته که پاتین خیلی دست اونکتی نشون میدید خب سلام اکا من گردنی روسیه چی خیلی با میشود رنگ هم دیگرو میتونی که پاسپورت توجیگیت کتی روی فرق نداره میتونن هم پاسپورت روسیه просто да у вақти анкета пур кунем аммо вақти анкета пур кунем наисондагия ки двойное гражданство ам двойное гражданство выбирать мекунӣ пешай пур кардани анкета фамилияи падар модар ака додар хоҳар соли таваллуд дар куҷо кор мекунанд фарзанд доштагиё фарзанд чандта фарзанд ҳамаша менависе хоб саволи дигар روزی سوال برورم برادران عزیز ضرر تلفن ما 11 ماه اگر در حالت خاموش نش عضو میخواهیم خب کنسولاسی تلفنی رو گذاریم زنچه قبول کردن خب забони русиро ҳама забони русӣ гуфтаанд бачаҳо забони русӣ донистан ҳатмист барои чӣ барои он ки вақте ки собеседование онлайн мегузарӣ дар ватсап занг мезанад номеро мети ӯ ба забони русӣ гап мезанӣ кардеш ӯ забони агар англисӣ донӣ англисӣ гап мезанӣ ҳамҷода выбор языка мекунӣ мебурад да забони англисӣ донӣ англисӣ забони русӣ донӣ русӣ خب اینجا سوال دارن که وقتی که از کنسولاسی تلفنی را گذاریم از نچید قبول کردن نه значит وقتی گذاشتی در پشتتون SMS میبیاد وقتی SMS کی اومد که شما ای چی گذاشته کنسولتاسیا چی گذاشته شما را چی روان میکنند به این برو با اینترویو در پشتتون چی سیلکا میفرستونن همجا میگه забронировать کنی ام چی را همون سنی رفتن با یکترینبورگ забронировать کنی همجا درآمده забронировать میکنی بچه‌ها خب سوال دیگر اگه سیروکای پاسپورت توجیکی گذشتگی میشود خب باز جواب میگم
агар паспорт самое главное, паспорт- бачо. Паспорт, без пас- паспорт шумо даже ему Тоҷикистон бурмада тоҷикӣ наметавонед. мегӯям, паспорт тоҷикӣ. Паспорт тоҷикӣ фақат дар визавои сентр барои гирифтани виза Виза дар кор мешавад. Ана акнун дар ин ҷамон шахсоне ки дар визавои сентр ҳастанд, дар баъзе одамо паспорт тоҷикӣ талаб мекунанд, дар баъзе одамо паспорт тоҷикӣ чӣ талаб намекунанд. агар сабои гирифтамон муҳташам гузаштагӣ бошад, хоб нишон медиҳед. хоб Номери забони WhatsApp. русиро донистан. номери WhatsApp дар комментарий мондагиам бачо будрои бине забони русӣ амин бачо 10 бор бисёри бад шудагӣ амин ҳам деса забони русӣ Русӣ донистан ҳатмӣ ҳатмӣ аст аст. Бале. вақти дар собеседник гузарӣ экзамен рӯбарӯ аст ё ки телефони экзамен пекзамен намепурсанд амин Саволу вақти ҷавоб. савол ҷавоб Ҷавоб. амин на таҳсида гап зане бачо бале саволу ҷавоб тариқи WhatsApp бештар шуморо аз WhatsApp занг мезананд. чӣ кор мекунӣ амин саволои пурастой мета амин бале ҳамаш сиз набошеда амин саволи якумгиш чие почтата мепурса электрони почтата мепурса дар ки ҷо кор мекунӣ чӣ кор мекунӣ чанд сол дар Россияи тамом ягон чиз дига намепурса бачо вақте ки амиёша гузашти тамом не Хоб. фақат любой шаҳри Россия рафта метонӣ дами Россия бошӣ не ки собеседник вақти забраниро кардӣ офиси амин агричар фақат дар чия дар шаҳри Екатеринбург қарор дорад дар улица Тавролюбова чи не вай офиси аниқшон неста бачо вай аренда мегиранд дар аренда мегиранд. бародарон ки аз Россия депортатсия кардагӣ дар Тоҷикистон қарор доранд метавонанд ки биёнд бачо шумо через агри наметонеду через дига чӣ метонед через канкор меган оли силкаша ёбем дами дига видеое ки ами акопартов прикреплят мекунем бале даромада бибине бале хоб 834 38 нест 3437 бардори азиз. хоб боз ҳамин шахсоне ки чи репорт шуданд аз Россия ҳозир дар Тоҷикистон ҳастанд, хоб ҳамин боз ҳамин компанияи агри дар Украина, дар Македония, дар Болгария ҳаст. ана акун ҳаминои даромаду пурсидан дар кор ки тавассути ҳамон давлатҳо ба ҳамин ҷо омода мешавад ё намешавад. Не ки ин ҳамин программи агри ҳамин программи арги чи дар Украина ҳам ҳаст, дар Румыния, дар Македония, дар ҳаст. хоб чӣ регистр намеша рафтан чӣ регистрация ман дар намеша Россия рафтан кор мегирем. хоб ҳозир як минут бачо заряд телефонмон кам мондагия узр мепурсем яке мурдагар забони англисия надони чи агар забони англисӣ надонед ягон ин ама мушкиле ягон нест. чира намедонам беғаз забони русӣ Ҳозир- забони русирам канда гап мезанем бачо ҳозир нам Ами- забони англисӣ О. омӯхтус аст. ва чӣ мешавад ба англисӣ? чӣ Рейк чӣ мешавад? чӣ Рейк тоҷики чӣ мешавад? Брейк брейк чӣ танаффус баладес ҳамин омӯхтааст. хоб шумо бояд русиро ҳатман донед. бародарони азиз заряди телефони мо акар якем бурад узр мехоҳем. бигирен бачо визи вақте визара пур кардӣ уҷа чанд шагай ва ё ҳамашона рӯитон мекунанд вақте ки ами чӣ кардӣ ва ё ҳамун куратор доре куратор ҳамашона мега бе ягон ташвиш уҷа силка рӯй мекунад уҷа Амин- шагай шагура ҳамаша Бале, амин- мегирад видеои чӣ хали кардан дар кор бале ҳамин ҳамаша тавассути почта мефаҳмонанд. бародарони азиз хай барои ин ки заряди мо ҳам